Khairu batro ne ayradda Boharsa TV YouTube tenna TikTok ta channel arun sanon ke sidama fuburresa te budi ana mangisa te losa senera uinoonni qajeelchimaan wale umi gafinni nishin qoomoti qaanqanni takkitanna laanki gafinni kune techo gamico ishiishaanchoo annoha la'neemmo yaate YouTube ta channel kan Boharsa TV tine search assatenne subscribe na like assasiisanne yaate gamico ishiishaanchoo yinna'i yi gamico ishiishaanchoo qoonqooti Gamco ishiishaanchoo akkitunuuno ishiishaanchoo iiledonose lasennitiate tin lasedaknohu lamente qoonqoo dadhote dargi fiixoomaatiyate yi arrawonna gaangaanu kikkisamanna kalaqamasenni gaangaanaame qoonqooti amanturo nafa ise kalaqamara shombunni gobbara fultanno diilallo rukkatu liqinsu giddoonni shalaalte fultanno yaate liqinsu qolenni ishiishaanote dadhote dargaati konnin kainoonni yi kalaqama anaffannohunna coyshishaancho ii dadhantanno dargi mitto yaate tenne lasenni harancho iinna lollonga yi mimmito amaxxe fulate akata fidhine yaate yi wole coyshishaano woy demmo onna uu ledo dagganno woyte heerannonsa fiixoomme coyshishamaanchonna coyshishaanchonni olla yaate yi gam coyshishamaanchimmano iiri qibbe daadantaasenniiti konni kaiminni yinni anjine coyshishaancho ii worranni dargino yaate assootu idirenke sa'no anni xa'mo umi xa'mo yinni anjine coyshishaancho ii worrannikki dargi hiittoo waatiro kulle ani labisha komentete borreessa lainkiya yinni anjine coyshishaancho ii worranni dargi hiittoo waatiro no anni kulle labishu qaale komentete borreessitina irasiden yinni anjine ii worrannikki dargaatineemmohu yi qaalu mereero dagguronna isenni ante dagganno coyshishamancho lollonga ikkituro ii worrikkini borreessa hasiissaho lawishshaho woyte hayxe mayra yinni anjine ii worrannikki bolu dargi kayinni yi qaalu jeefora lollonga ikkite dagganno woyte ii worrikkini borreessinan lawishshaho woy hay may way ay bolu yinni anjine ii worrannikki dargi kayinni shii agurranno gole siviilu fidalla yinni ante daggannowa baala ii worrikkini borreessinan shiira ii worrikkini borreessinannihu yinni ante lollongite daggannowa ikkase hawa kayinni dihasiissannonke lawishshu wengesa doyicho koyicho layiddu coyidhu yitanno qaalla kunni garinni borreessinan togoo borro kayinni garimale borrote yinni anchine ii worranni dargi wengesa nummoro kayinni yi qaalu kaimahu dagguro ay coyshishamanchono qaalu kaimra coyshishaanchi wiilo dagganno kiura ii worre borreessa hasiissanno lawishshu gede yitino yiino yinni ante daggannoti durantino coyshishamancho ikkituro ii worre borreessinan lawishshaho mayimma hayisso kayinni wayibba gambayibba tayishsha yinni ante daggannoti kadantino coyshishamancho ikkituro ii worre borreessa hasiissanno lawishshaho layinkita mayinken uyinke bayirse yitanno qaalatta kunni garinni borreessinan ii umsenni duurante woy lama ikkite dagguha ikkiro ii worre borreessa hasiissanno lawishshaho leeyino kaayyite dooyyino fayyiro yinni ante liqinsantanno coyshishamancho dagguha ikkiro ii worre borreessa hasiissanno lawishshaho coyira layra layno